دم باش تماشاوان هیجا سر آروارد تیوی به برنامه که نو ام به هفرنه برنامه همه روژاوا کرد امی تنی روژاوا کردان نقاش بکن حوالی که من یه عزیز و هروا حوالی من یه سالی 1990 دکتر سر خطیه که دکتر فیصل خلف که دکتر تو بخیر آتی ساس ایوار باش بوده بو بینر کانال تا اصلا ورس دکتر ev نزدیک 20 ساله تو باشور کردستان دکتری دیدی نه؟ بله از دخوازم به تایبتی بتره هنه که چند دقیقه سر روشا تندرستی یا باشور کردستان هم سکنن تو وقت دکتر 20 ساله لوی داره دکتری دیدی پرسکری که هری زیده تو دبینی تماسی هری زیده تو دبینی چیه؟ چه دواری نزدیکاتیا ریوبریا حکومت هریمی و چیزی دواری پرسکریتین آبوری تکنیکی هر وکی دنده به تو چه واده بینی روشا؟ وقت مگو یعنی کردستان یعنی بشکنش بی وان بی اروجلات ناوین يعني النخوشخانة رجلات أنا بيجي بدي بالتابعتي السوري وهنا قرات عندنا يعني جوانة جداي روشاوي يعني مروكار بنورمال باش خرابنين دواري درمين ده يعني بيجن أو تشتي بو لازم يجيبو نخوشة يعني تكاري بيجي صدي نوتو سر نوتي تم بيوسي وانا هنا يدوسي وانا جانا تبين هناك درمان جانا قطع تبين مسألة أبي يقول جي أناليزي مختبرات عم بيجي أو جانا كيم تبين براسي أو تشتهي بس بقيشتي بجنر شيء مثلا بيجي مثلا حكومتي علي كراوي ناجبوان خستا هي بس تو ساجي مرو حز ذكر يعني مرو هيفي ذكر بو بچکی اف بشهانه تندرستی لوان دوری دیر مثلا گوهنك كلينيكي بچوك يعني وجد بالعربي مستوصف مثلا لقودك مجمع كي شيء جوان قود الدور افاق قال لك كون دور انا جانا بلكي جواز احمد ده كي مسيد ويدك كده يعني قاسس فين دكن يعني تدويجي لهنا كي جندان خستين بچوك تنن جبرویه که زیادتر انسان دچن مرکزه. نه خسته لقولهم يعني كلينيك مستوصف بيجن يعني ديسبانسير كلينيك بتشوك يعني شغله دكتور بدك هذا هناك درمان هذا صيدليه بجوق بيجي في التاريخ يعني نا حاجه تجارنا جبنا خوشيك بتشوك 100 كيلومتر 150 كيلومتر عذابي بينو بي الستريب ساكن دوري ساكن جبرقو ملت جانا قالك سعاده كده ده بي سي بدو هبد ساكنين أبشتي يعني لوان أو بشكل كيماسي بس هندري باجارة أو قزادة أو كيماسي تنا يعني خسته هنن درمان هنن دكتور هنن أو تشترم قالك شي هنن صدات دكتور وانا هشتر سرانن هشتر تعيين بونه جبركو مثلا معاشا بشكل زور وان صارت دماغي بشكل زحمتي دي أو يعني مثلا دكتور مثلا أبوري أم جارنا آگاهی دیگرن مثلا دویژن پشمرگه جی نکار معاشی خو بیرن جبوا دکتران روش چوایه یعنی دبک و جانا دبک و هنجی 3 ماه 4 ماه معاشی خو نکارم بیرن معاش عامه يعني كسي وظيفه دار چه دكتور به چه مهندس به چه پشمرگه به چه اسایش به اوی هیزن هندرو بن او بروبلم سر حماد من يعني بروبلم هي يعني انا في فتره انا هي واسطه يعني كتيتي اشتا معاش نهات سن او شي بروبلم جريداي فيجن نابرا و بغداد مركزي دي هناك بروبلم هن تم هر جاري درن يعني بجنر ناي حل كرن معاش اكيد تلي جاري دي شون لجنال دي الهبر ونشتن بروبلم هن يعني بروبلم سياسيين تقبوا بغداد يعني دكتور تشتكي دن تلدو كي وظيفه ديكي همو کاری خواهی بزیشکی به چه زمانی یعنی چه زمانی به کارتینی زمان کردیه گلوانان داخل بس قالوا بسيط نيفسين لاتيني نيفسين بالانجليزي نيفسين
به زمان گونبارد آخوین همی کردی بارد آخوین اما reçete dema hûn dinivîsînin bi çi bi îngilîzî dinivîsînin? Bi İngilizce yok benim şu anda. Bu derman standartı alemin ya. Tamam, navê dermana bi îngilîzî dinivîsîne ama mesela di reçete de tu binivîsînî bêjî sibê aqasa derman bigire, nîvro bigire, êvarê bigire, hûn wan jî bi îngilîzî yan bi kurdî dinivîsînin? والله او كردينا او بري جرام بعربي دي بسين بينا بيقولني براسي hemû kes erebî dizanin? هذا بري وانا هم زاني بس امانه البردخنم يعني فيجن كي وصا في درماني بخو قبل تشل سدلي دي جوار فيجن اگر تنقشتن جار دي زيورن جمم جار دي جوار فيجن يعني بدل دجاره سجاره هر تكرار دكم جوانا هم دي فيجن يعني بدل جوار فيجن كردي يعني جن خوش ara ne? از نخوش arım am خوش var برد. Peki doktor yani ez dizanim hûn doktor her yani salê çend cara beşdarî semînera dibine tiştê nexweşê yani dermanên nû derdikevin metodên nû derdikevin li wê derê hûn dema van semînera beşdar dibin dema bi xwe jî diaxivin çi ziman zêdetir bi kar tê anî? Ne zêdetir hema kişt bi îngilîzî ye. Konferansê goçê dibin, semînarê goçê dibin hemû bi îngilîzî bes ew konferansê menî ê Mezopotamya hebû, kongre hebû yani hemû Kurdî her çar perçav ê dîniyê li xwe digire. Her salê biryar bû li bajarekî Kurdistanî çêbibe. Li fitrakê temê vedugezî neqaba Başûr û Bakur. Piştî rewşa siyasî piçekî têk çû li Bakur û ev bû çend sal rawestiya bû bes ev sala derbas wî carê dî kongre vejîn bû em li Hewlêr pirê wêna qerara kongrê hemû tişt bi zimanê Kurdî be simê ew kesê got wek bêje ew muhazarim jê bêjin yani kesê ku beşdar bibin, kesê ku semîner bidin. Lêbelê ew karekî hizbî ye yani ew tiştê tu behs dikî ew xebateke hizbî ye yan jî xebateke tanzîmeke nav Kurda bi xwe ye. Ama xebatê hizbî na ew ne hizbî sırf sendîkeyî hemû Kurda ne siyasî na ilmiye. Yani dûderî de jî hûn li ser pirsgirêkên tenduristî disekinin. Tenê tenduristî tenê tenduristî herek tema xwe tematîka xwe semînarê xwe hazir kir daha profesorê me ji diniyê kişî her yek tiştekî hazir dike dur nîqaş dikin ew kongre adeten di roja berdewam dikin. Carkê li bir bû carkê li Amed, li Mardin, li Slêmaniyê, Duhok, Hewlêr, Hewsat, gerê Wan, rewşa Rojhilat û Rojava tune bû bes berî heşt neh salan min piştniyar kir gem biçin Rojava gelekî Rojava got mecal tune me got mecal heyî got û çê tune me got çê çi hebin qarar jî mestan bes serî rewş gelekî ne arab û me dixwest derdirê qamîn zehmekê bidin Rojava jî bes kêne bû. Doktor li Duhokê zanîngeh heye? Zanîngeh hene gelek hene û beşê wî yê medsîn heye? Juda yê bijîxtî yê medîsîn heyî çawa? Ev hey berî 20 sala te xêrêj dike. Bi çi zimanê perwerde tê dayîn? Zimanê medîsîn zimanê îngilîzî hemî îngilîzî ye. Belê. Yani min wî dixwase ez bizanibim. Pekî hûn hewl nadin hûn weke doktor û her wiha yani di zanîngeha da jî hûn dikarin ders bidin. Hûn hewl nadin ku hemû bi Kurdî tamam îngilîzî di pir ciya de merû dikarin bikarbînin lêbelê zimanê perwerda ya medsîn jî bi Kurdî be daha baştir nabe. Li vir ev biryara herêmê ew wir bes ew kongrê Mezopotamya Sendîka Bijîşkên Kurdistan ew rol avêt bû ser milê xwe got hemî tişt bikin Kurdî ê medîsîn kongre hemû Kurdî bin û hemû tiştê xwe semînarê xwe Kurdî didan Kurdî nivîsandin Kurdiya Latînî yani. Yani pirtûk
پرتوک به کردی لاتینی بنویساندن و پرورده به کردی به جبو پیش روژا ما باشتره جبرکو زمان کردی زمانه که دولمنده از باور دکم دواره مدسین داجی او زمان دکاره راحت بکار بیانی اف آریشل و پر زحمت و بحرف عربي نویسینن و بهتر یه سورانی بخلاف مزن دنابيرا بادينان وسوران هاي سرهي تشتي يعني هيك شوفينيزم جيد مسألة هي نام كردا بقد يعني حاليا فاز حرفي بيبن أب شيء وأب خلا يعني وقت بيجي أب آريشة هي بروبلم هي دكتور دوی در بريارا سياسي أثر وكتيا هرم نين إرادة جو همي بكلاتيني بخل بين بيا قرار كارن وبراسيجي تشتكي جلكي جرينجي جو ببلاتيني خوياي فشارن حريمي هنن أدبيقي ناهلن جو فيغا ببابيجي دكتور من دو أروار تيوي دا جي چند جارا وي مجاري من رخنه كر يعني خوزي تمام يعني زاراواين كردي وكا كرمانجي سوراني وهروها كردكي دولمنديا زماني كردية او دوي بيل پیشخستن لبالي تيپين لاتيني حمو زاروا دا ببكاراني جبو پیش روژا ما کردان پر باشه مثلا سورانی اگر به تیپ لاتینی بنویسینن از بخار راحت کارم بخونیم فهم بکم اما به تیپ عربی بنویسینن مخابن ام نکارن بخونیم اف زانه مثلا زمان آریشا گلکی مزن و براسیجی کرد خویای گلکی بالا خنا دینه اف دوی بری هر چی yani قرارك بيستندن تیپ کردی بیک تیپ یک به چنا به زمان چهار تیپن پیش تیپن منه وقت تانا تفرمو کرد گو بلاتینی yani اگاوا یکم گاوا دوم فرهنگك yani قاموسك کردی بیچه ایجا مثلا از چون بزاراوی کرمانجی زازاکی سورانی هورامی لوری به هر چیزی بنویسنده و شاهی دولمندیک مزن شده و گرامر کردی بیک yani zaman بیک نه استاندارد yani zaman استاندارد تیپ رسمی هی yani ایرو تو مخاطبایی کی بکی هر یک شکل کی دکی حتی ده که خواندمان ده که به لهجه محلی خوینن و سورا به لهجه خونی yani ya آکرسان آنانی باشوجی همینه که نه زمان نه مخابن yani به تایبتی ریوبریا هریما باشوری کردستان وی آلیه داد کارو رو رولا که باش بلیستا مثلا تیپ لاتینی بکار آنی با جبوک و همو کرد هر دو باشته فهم بکند بو وکه گاوه که مهم اما وکه تجی گوت مخابن شوونیزما زاراوا هیه شوونیزما هریمی هیه دناوا کردان دا و تایبتی باشوری کردستانی دکترم در باس جانا روژاوا ببین درباره باشوری کردستان دا تشتکی تو بخوازی به زیده بکی هیه ما اولا تشتکی تن اگر پشه تا بزکارم بر سوابه بر سروش بگنال خراب دینه و اوجی وقتی بیش بنگاه دولت هاتی دانی و هم هیویدارم پیش کرده و اف آریشه گوهانه جه خلاص بل پشوا بهده دکتر کاربن دستکی که بدن نمونه جبو هر چهار پرچه کردستانی و باشه هم هیویدارم دکتر تو هر وها yani از ناس دکن تو هر وها خودی کسایتیه کی سیاسی بنگه که تا باش یا سیاسی جای دم پیش تا از تو نکل سر مجال سیاسی باشوری کردستان اجبا آفن اما نها ام درواس روشا روژاوا ببین جبرکو تو بخواجی روژاوایی وکن دو کی زیرتن میزیکی روژاوایی مجال روژاوا جنیز و دشوپینی نها روشا روژاوا دا آلیه تندرستی دا ام جوه و دست بی بکن او چوایه لویداری روش چوایه روش گور yani او شر گفتر هیمی داد و تفگروشا اکونومی و بلوکا گوگل دورا چارچفا دورا روژاوا همش علی رژیما کرن آبری و آنا وش علی ترکی وش علی
باشور جي يعني دريفة كريه بس أو جي يعني وقت بيجي باك نخرابه دبي روشة هاند ولو يعني وقت بيجي تبل هفده تبلهاف وروكي حرحات ندي تنحرود الشردش بيتو شارت ساعات فان شارد صلاة هذا ما بيش كيشار سكني بس حتى الشيء تهديد هنا واستفزازات عليه حكومته كسي شتيك وقلوي هرمي تفولوجي دفي دميد خستن مزنهاتن آواكرن آدلو شاف يعني ستاندارت أوروبي آواكرن كوفيد شيء شرطابق لكن جلك ولا تمديت بركاتن أو بانيل استوانا ليكرن هناك أو كلينيكي دولتي هبون يعني وقت بيجي تشارستك باش كرن يبرين يعني تشيك كرن وتكنيك أوجي نكرن وقالك خستي إيه تايبت شون إيه أهلي يعني إيه ملت أوجي بين ششك قالك يقولوا دوسي شيء تنه بس هنكي أنا روشة إيكونومية ملت جران براسي نورمال جبروا له إيجو مثلا مثال بينهم عمليات دلها قال للدربي لجيت تايبت $3000 به $2500 به تینین آدلو هنا و وقت إدارة قصر $400 $500 هم حقي وصلت الشيء رمزي حقي درمان وان مواد وحقي تخطور وحقي شيء ده كتشنزي ملت دبرد بشكل مرتاح يعني وبيجي طب صدي مثلا كيمانياوي درمانها بن زحمتياوي نا شواتي بينه شواتي درخ تجاريتي بينه زحمتيا قالك ليش نبراس آلیکاریا هرما باشور چوایه دوی آلیه دا جبو روجاوا آلیکاریا اولو تبیجی تنه تجارت دریه تجارت یکلی او جی يعني تجارت شي بلكي نهر تشتبن يعني جانا تشتن هنا بلكي نهر درباس بنجي هنا تشتي وصح كيدبن جانا يعني بس دريبه كليش تجارت يعني اف درگهش باشور و روجاوا و کلیش بو تجارت يعني جارنا دبه مثلا تو که بجیشکه که دکتره که باشور جارنا دبه کو ج روجاوا آلیکاری تخواستن او آلیکاری برسه نابینه هي بمرچی بو جارنا چه دبه نه بجاره که دمه که هنک برادرها دور چارده صندوق درمان توب کرن يعني بشيكا خو شاند اللي برجع ما شش ما حش ما مكل ونكر قدر باسكت نهشتن يعني او بود شيء نابه بله شما شيء نابه بود سياسي مثلا دور براسي بدر باسكت مدريات تاجر كي در باسكت خصنا بشغارات بدر باسكت حدر باسكت مجان جاري باش بيه دكتور روشا روجاوا de allié siyasi da تو زانی وان روژا تعلقه هکه شرجی هگه تایبتی دولت اتر دخوازه هتشه جسارت بده هتشه سر روژاوا دا بده تو روی داری نیزیک دا دشوپی تعلقه هکه شر هیه تونه تو چواد بینی تعلقه هیه دنا او گفتگوشی هبون دل پاریسی گرک بری دفعه 25 هیوی بون بله يعني جبر سه هفته بری او گرک چوبانا حاضرتی خود کرن زغطا ترکال حکومت شامی هتشه نهج گوبش دور خلپان نیاته دوازده بو گرک وارو جاجی سی ببا جارك دي سوانا قومناچن ايرو الهام احمد ووزير الدربه شيباني للشام جيشتن هف جبو بيتشكي وقت الزبط في الشارع قولوا بيتشكي وقت هوا شر بيتشكي نسبك يعني ايرو هفديتنا قال الشام بيكات الهام احمد وشيباني وزير كار الدربه يه سوريا يعني هتشي دربه هرما فصل ديمقراطيك الهام احمد لويد تشتي قوهاتن تريد ديش درنكتي بس تشتي اساسي مثلا مجارة قفتوغو بردوام بكن
بله خواست بون که شامی ببینن جبر که بری چیکا پاریس چما پاریس هنکی سبکایی ولو وقتی به شاندا کردی آروج آوا کردن بله وان برادراجی قرارداد بود شامی نمارونه الا دبر سیابه و بچابدریا ناف دولتی به وی جاری دیش خواستن گوش شامی بردوام کنه لا آنها برسوا دبون شامی نمکنه دبر جیکی سیابه چابدریا امجوی مسئله دانا کرد و استاد دیست بجم يعني زیدی بینا تم جاری و اتفاقی بود گفتگو بردوام يعني بس او آلیه هتش وقت امجد بجن مشا الکترونی قلق إيريشا وقطني نشي والتهديد وآلية شكا شاني قلق شيء ويروجي الآلية شيء مقصود هنا تفشون شيء يقول آلية الحافر بري شيء يقول هدي آلية تشرين جانا ولو خوازن قلت شنابكن وقت بشكا هسه يعني وقت بدل كياكرن كاتشوا بس رواوي شبن يعني شيء صحيح قطري هي بس بجم او نويرنج برضو للسويدا سرنكتن للساحل السوري برقالب سرنكتن حتى إلو قصد جي إلو كيم تنبس 100,000 شرفان ويهن حمد تدريب كرينن وسلاحا بجم آخذ دوار نابين بس بلكي احتماله إيريش هبج يعني تشتكي شرك شيء بشرك شيء أو خسارة بكن احتمال بيترك بطاقل بيتر مثلا فيدراسيوني يعني أو ديفيجن هرمي نيف سربخوا لقلق جاج شبج برجو باشوري سوري إيرو هم حمزان الدرعة وقنيطرة وسويدا ندبن شكا سوري دي هي ندبن مامدورة شاملانه إسرائيل زارداي بله دکتر zaten eğer şereke çebibe devleta Türk به تایبەتی آلیکاری نده هتشی یعنی حکومتا هتشی یا شامی لهمبر روجاوا نکاره و شر بکه burada mesele devleta Türk ve آلیکاری بده هتشی ama daliyedin de jî eğer devleta Türk آلیکاری بده هتشی ser روجاوا da biçe گوری تا امریکا و فرانسا و بدنگ بمینن زانه مثلا ترک راست بس ديريكت بخو وق بريق وكات عفريني وانا وي يشيلك بس تشتي لوجستي وهناك سلاح مسلاح دماج برقو او تيك هفينم معناها بروجاواني باكوري كردستان جي بيتيك بيش وابنج بربج جواندا رژیم ترکایی رو روشا ترکی نه في مساعد ناکه ابتجاهی بس قابا قهات و ایریش بك من باور فرنسا و دولت روج آوا و تب امریکا و پنتاگون و کنگرس امریکی ویچی قبول بك نباور قبول بكن و قبول لكن ابدا يبقى حتى انا فان روجي هانجي ايروجي هي سلاح امريكا تكتينا على روج آوا وان بارگاه خود قوت که بیشتر دخه و سلاح هیچ دادکشینش. دکتر هیویدارم ویولو ببه yani هیویدارم yani eğer hatta şey hangi Şam bu khazı ser rojava da biçe Amerika desturi ne de Fransa desturi ne de ama dema çebe beji yani em Kürt zaten diro kametim dışarıda dervas biye eğer şer çebe beji bu mekurda وندایی که مزین چه نابه ام هیوی ناکن شرچه ببه اما شرچه ببه جی یعنی دی ساجی هر تیم انجام شره دا جبال کتیشته که ام کرد وندا بکن تونه ده انجام شره دا دیسا امی سربی کبین فقط احتمالا که ام بیجن شرچه ببه جبال کتول باشوری کردستانی لگوری تا ودنی هلوستا هریما باشوری کردستانی وی چوابه آنجی دوی چوابه به چوابه به تهیریه متنه نگو مداخلات عسکری پاشگیری و صار نباورد چه ببه بس گرک چوابه تزان آنا ولات عربی همه باستنا و همه هی زواب شرع را نبراس
بري إمارات والسعودية قال لي هسه دي هبوت بين زمان واجاتي قلت مجيء عواد شتيوانا بله ما زال قو عرب كش بنيك وترك قلوانا وشاغي قرق باشور البا براي قبل يعني شيء عسكري شيء ايكونومي هر هز وخواطافه جبرقو إيرو سركفتنا روج آوا كردستان سركفتنا همي كردستاني يعني سركفتنا جو لروج آوا شيء ببه تأثير خلي ديريكت لباكور دكه لروجلا دكه لباشور دكه يعني روج آوا بنفسك جبو باشور يعني إلو ترك تم تهديدات كن أزيستينور بكم أزيزا شوابك اگر پروژه او کانال داوود جی بجیم هر سری ام پیوینن دریا سویدا خاطر بسر کردستان نفت و غاز و اوریاوانا دیرکت درش سر بحری اگر او رولا ترکی نما کار تهدید بک نما کار او وقت بیش شرط و مرج خسر کردا چی بکر او جو ضعیف بکر پرسا کرد وید که برز بده نما سلا باشور تنی کرد همی یعنی پاراستنا نرخی ایرو تشتی گروش آوا هی ارکی همی کردایی گفت پارێزەش بەرگۆ گشتکەس کوردستان گشت دشتێ bi taybetî doktor yani ez bi taybetî dixwazim vêbêjim mesela başûr jî ji bo hemû Kurda weke nirxeke mezin e lêbelê taybetî Rojava zêdetir weke nirxa hemû Kurda ye çimkî yani Rojava weke parçeyeke biçûk yê Kurdistan e lêbelê îro di cîhanê de dema merû lê binêrin yani Rojava weke Rojava hatiye naskirin. Mesela Başûrê Kurdistanê di qada navneteweyî de weke Başûr ne hatiye naskirin. Vefêm kir weke Bakurê Iraqê hatiye naskirin. Ama Rojava mesela di qada navneteweyî de jî weke Rojava hatiye naskirin. Yani peyva Rojava weke peyva Kurdistanê ez bixwe dibînim. Dema Kurd li Rojavayê Kurdistanê xwedî derbikevin weke li hemû Kurdistanê xwedî derbikevin û bi taybetî jî dema mirov li dîroka Rojavayê Kurdistanê jî dinêre gelê me Rojavayê Kurdistanê di her çarperçeyên Kurdistanê de jî şehîd dane. Yani ev jî tişteke pir muhim e. Ji ber vê yekê jî her çarperçeyên Kurdistanê jî divê li Rojavayê Kurdistanê xwedî derbikeve. سرمسلا پیچکی سراز بکن مثلا هرمی او جی بوی دی فاکتو دی یوری یعنی هی دزگه بس سنه جانا به زمان بجی باکور ما باکور بس وقت هرم کردستان وقت حکومت هرم کردستان رونشتی ها هم دستور عراق دیجی هم نامنتوی دیجی یعنی ترافیکا گو سروک ولات حریس هیز وزیر دفاعی وانا همی چون هاتن تکلیه وانا رسمی هنه گلن اشمرده بله لپرجیادا هریما کردستان تی بکارانی لبلی وکه پارچه که عراقی پرجیادا جی هی مخابن تی گوتن باکوری عراقی اما روجاوا نولویه yani Rojava mesela el televizyonu radyo Fransa jî dinêrin yê welatê din jî dema basa Rojava tê kirin herkes Rojava dibêje mixabin dihineke televizyonê me Kurda da nayê gotin Rojava dibêjin Bakurê Rojhilatê Sûriyê ev jî weke xaleke rexne ez tînim ziman tu weke Kurdeke Rojava çareseriyeke bi taybetî di navbera Rojava û Şamê da dema çê bibe pêşeroja Rojava wê çawa be yani bi taybetî ne tenê di Rojava da bandora Rojava li ser hemû Sûriyê de wê çawa be îro yani çi kesê Rojavayî û çi kesê siyasî di herêmê de dizanin îro hêza herî wek dibê rêxistinekirî a herî qewet a herî kontrolkirî îro Rojavayî îca ew mesela di Bakurê Rojhilatê Sûriyê zanî çima wê gotê dibêjin ew Rojava jî li xwe digire ji ber ku
او نحن عرض كردستان السوري يعني روجافاي كردستاني او بركي عربه مثلا وقت ديرا زوري ورقه وانا او دبيجين باكور روجلات اجا باكور روجلات السوري روجافاي الخدق يعني روجافاي كردستاني يعني جبوكو او عرب يخدنا ضب بينا ما فهم كيف ام عرب وك انا كونفدراسيون نقابه مو عربات شي بها تشتكي بروجيكي جلكي بالكيشه قلنا وصا باشي افقال مثلا تداني جبل روجافا شريتك بتشوشكي طايم ديك بتشوشكي احتمال يعني بتشكي بزحمت وقابا وصابه هم جبو دولة هريمين بيجن شركات تركي كسي عرب ايه منطقي ده جبو مطرشا يعني ودي بسرخبونه يعني نترس نفيجن كرد و سرخبونه اعلام دكي اما دكتور دقادا نافنا تويدا بطيبتي او هرم حمو وك روجافا ناس كرن راست ود نوید روجاوا اكيد چون روجاوا مات روجاوا برج انا همه اخرتني ما كسب حساب باكر نافكي دريج وبمعنى براس يعني روجاوا جاو روجاوا يسر بينا يسر بيجم كما انا وهرت بري روجاوا قلت قبا قفتوغي انا كسي ويه تبدا من اللي بيدك الدوك بتاع وزاره تقريبا حروج الناف ده مش سكرتيري كي كرت بارتي كرت انا كسي بس دوی شغله مگو اب مثلا هون هيدي قربن شبه مثلا رجابا جو اوج بو خاطر مسيحيه حنجي خل عرضيه خصن رجابا وما كنت كانوا بكون كردستان وقائم لكن يعني نابا كي وقت بجانا بجانا ما رجابا وباكوري رجالات سوريا يعني اوسع رجا اوسع دكتور تباسا انا كسيكر كابيوا خلاص مش بشاز بكرس ابي انا برسبا تاج جو مثلا باشروج بشواشيده پاشاروش ما پاشاروش گله کی باشه وقت میگوت هزا حری قوین ایرو کارب سوری کشی کنترل بکی ایرو رجاوای انا تشرعت بيجي اني سر حكم قلنا مثلا اسرائيل وامريكا وتركيا با ايش تاصي خبري تا او دندي يعني بلكي عسكري 15000 تنه ايدي كش تيرورست دينيين تشانين افغانين اوزبكيين تونسيين نظام شنن ديني كشي دنافدن او غورن صينيين نظام شنن جيش وقت جيشك نظامي نين حمي جروبن وحمشي قهداريا يك مركزي لكن انا وزير برقري هي بكس قهدارات بلكي جروب كوشك قهداريا وتجبورو ابقى العامه قول لناف علويات شيبو قتل العامه تجي درزيات شيبو اللي تجي هناك الكردات شيبون اللي هناك عرض دين شيبون مسيحيا شهوطات الكشتن جبوه في كندي جاءوا براستي نعم قررين نعم بريارة بدن بيمرو إصرار به آقامي عطامي مشاهيدان أم تتنا زلاتنا كن أم تتنا لها خد فازن لأو يعني شارع سريع سوري بدست ولات الدربات سريد أمريكا فرنسا أوروبا بريطانيا أنا إنجلترا هاتي كتير مسألة وهذا تركيا المشكلة بيني قال لك ضغط المنظمة أوجد مسألة السعودية إمارات قطر دسيفانا حمد دي روسيا همي بيجذر يعني قبل إرادة قال لي كرد قوي به هذا وهي وبوري به هي زوجي تنازلنا لكن يعني نهر تشتكي تستمروا فرض بكن بيوصي مرو قبول بك يعني أنا بيجم لمن بيجي أمريكانا قلت لهم درك بنظام شعب بك بيجي قاش فكشان سردا تشرين يجي بندا وتشرين جوفكشن برادرا قبيل نكر شر فكرن ما يروجي أنا ولا فدراسيون لازم الدولة المركزية أو قطناي قبول كرن سوري شناب بزبير بريدو حزاوي أزا هم دكتاتوري خلاص من دكتاتوري كو تيرور دينية كشي محكوم بك كسوينا شان دي قبول ناكن جبر هندي أو تانسيونا ريجيمي قلقي بلند بيو تركا أو كونغرا قول حسك بري چندروجا كي تشيبو همي بيكاتين سوريا سرانسري سوريا جباشور حتى روجلاتي بينا حميتي حاضر بو او جبر فيها كيجي حتى شل دجلر كات ايه بو هند قال لك يسيقو ترسيا وقت بي كرسيت بنيجي بينات هجا ناسكر انه كا انا باشروجه ده فلانا كيدن مصدر هي حاضرتيك امادن قال لك مصدر هي وكونغران كي مصدر والقابشو شيبل كسيج اوروبا حمي تجبري بريجيمي بيكاتين سوري حمي باشور باكور روجلات وروج اباي سوري
ودرب همي بكونغراكي مصر قامشت باشرو جامده حاضرتي حتى بري سري صالح هيفين جو بيك بيروش يعني كونغري كجبو حمو سوريا بو حمو سوريا والقام شوشين بله اول دكتور تباسا انا كسي كر انا كسا روشا خوا چويا تزاني يعني هناك لهفاتن چيبون و لبلي يعني هيجي مخابن زمانه که جداکاری تبکارانی راست انا پشتی گو وقتی بچی چون هاتن گلک چی بو گلک عالی خود هزین کردستانی جین بچین هرما کردستان قندیل ایمنی هنده زودی جی کار جرتی کنزانه او چیکا بلند چی بو بری ده 15 سال تیده وجی تک چوش برگو او دندری ائتلاف سوری بود ائتلاف سوری جی شر همه هنگه شر کردات کرد چی کردات خد کردن ترکار ربون رابیا ربون انا کسات ناف ده بود شریش برولو نتشو سری واجی جاتم عالی پیاده و تبدأ من طوان بارد کرد او انا مثلا نولوف او لوی رخیبون نکاری بحرکه نکا انا ابتش قش لپاش ماما ابي دهات سر حكم او هم هنجات في حمل بلا ولا بو شرع جو قشيه فسخ دبر عم اعتراض بيناك تشكي وصانين حمي جروب هذا من بيت تبلي تشكي من او جروب يجو بتركيرن هين بتركيرن يعني او جروب مروبه ايجابي نفس انا كسي اتفاق اخوي داوود شيكرن هيئه شيكرن اجو قفتو جو بالشامير بكن جبو ما في قالي كرد فدراسيون تخوازن لا مركزي تخوازن نا نافندي تخوازن او شانده ایرورو سروکی پارتیا دموکراتیک کردستان سوریه و حواله جبهه سرپرشتیاوی ناتکن بابره او يعني او شانده هفبش چی بیه کو بشامی را گفتگوها چی بکنه هاتنه چیکرن ناوی واجهی 11 کسن همی هزی کرد لکردستان روجاوای کردستان همی خود گره کسی در بنامایی همی تیدنن او شانده شرع وحكومة الشامي نخص باناروني او هر بري خود قصد كريوانا سياسة طاوة تركي قصد بسلاح بكن بيشتوي ريشي كردا بكن بيشتوي والجنة تنا مسلمان او هشمندي الدماناي اجا انا او مظلوم عبدي قول اتفاق خوكريه بوانا به آداره قلتي بشي كردي انا منقاش ناكن بشي كردي بينوال بلوى بكن انا او مسألة هستدي يعني وقت قصد و إدارة ذاتيني قبل نقاش يعني رخنه که ولو هيا اول دكتور تي قلتم دبيجن شانده که هفبش شبيه بناوي حمو كردين روجاوا لبلي بطايبتي قصده بالريبريا مظلوم كوباني و هر وكي دن و هر واد دبيجن بالريبريا قنديل نخوازن او شانده زیده درکبت بیش بخواد چون به شامی راه بیتونان چه دیکن تو چه دی بیجی؟ نه افتش نینن او کاری وی گروپی آب پارتی کردینه او صرف و مثلا کردینی قاش بکل شامی یا مثلا قصد شام بخوا او اختیار دکی او هلد بجیره او سر سلاح ترکزین قبا قودی چین منه اداره ذاتی هایی سوريا ديمقراطيك هي كردال خود گره عرب خود گره سريان خود گره ارمنا اشوريا بيكاتي كلوي منطقه بله او ديشن وان ثاني قاش دكن قلم بري كرجي ناد هبونا في هريمي يعني قفتو قلت اب عسكري في هريمي منع عسكري انا كسيج بيدي هكسي قدره وان عسكرا قابل شواهد كده قدر وان دستگاه گوهن مدرسه گو و بودن بلدیه گو چی بودن اونیورسیته گو چی بودن دستگاه انا قبا یکم حکومت شامی اعتراف به دستگاه و چی علمی کنه يعني اعتراف بفاي خدنا هناك اتشتكي قال لك دزقف في مصر ما كنت منك قاضي حري اساس زمانه قلت قال المدرسه خد شفت ما في كلتوريه بتشتكي قال لك باشه قابض دوا ايرو ايجو قصت خبت مظلوم عدل اداره ذاتي قودشن
problema qesede wezareta difâ an ev reqemiyek şam bêna dibijêre mecbûr ve sergeftugo bikin bes qesed dixwaze ku wek dibêje fayla Rojava a van Bakurî û Rojhilatê Sûrî yani piştî wek bêjin Rojhilatê Firêt tev Kobanî û Efrîn û ew ê cê dagirkirî van herêma hane çawa derbasî dewleta Sûriya ne çi cîtê bigire kawê çi status bêkirin dava statusê dikin bes hûrgiriyê pirsa Kurd ew heyê bela kerem bikin manawa çûn wa qebûl nekirin enekisê dûre ew grûpê avokatê xwe pêş hebilbijatin bê heyê çûn û bê tiştîwana çûn Şamê tiştî heftema jî kesî wana Yani tu dibêjî Şam bi taybetî dixwaze bi qesedê re hevdîtinan yan jî têkiliyan diyalogê dewam bike. ji ber gonê tavê nesafî dixwaze Kurda zeyîd bixe pêşî silah divê kat tevlê bibe qesedê xwe teslîm nake qesedekî tevlê ku herêma xwe bibîne cêşteke nû welat herifî tune nemayî welatekî nû tê ava kir destûrekî nê divê bê ava kirin wek ew tiştekî bixwazin nabikiye wek xwe bixwazin wek ew nabe tiştî hane Kurd qebûl nake Doktor em gihîştin dawiya dema xwe tu ez dixwazim derbarê Kurdê me yê Şamê de işte hin agahiya bîgirim eger hebe tu dizanî li Şamê du hev herêmê Kurda hene Ruknedîn û Zorava yani di salê nodî de ez du car sê cara çûm Şamê ez bixwe li Ruknedî jî mam çûm Zorava jî yani bi taybetî her du herîm jî wê demê sedî nod û neh Kurd niha rewşa wan her du herêma gelo çawa ye tu li wê derî qe agahî digirî rewşa ewa Ruknedîn yani taxa Kurda ew û aroj ama ne wek yekin Ruknedîn ew hezarê salan kevin hîn eyamê Selaheddînê Eyyûbî hatin wêrekê gerek belê û hinek jî berî 200 salî lûr bicî bûn û hinek berî 150 salî bicî bûn hinek berî 300 salî yani cide cida ne mesela Rojava di dema van salê notî wê yani 30 salê vê dimayekî herêma Zorava Zorava mana Zorava yani bê çî kusak bê muxalif belê ew xelkê wê de berê yani nizanin sedî nisba gelek mezin îro Kurdistana Iraqê ew jak ew gelek şaştî û xelate bû belkî 250,000 kiş Kurdê wê derê hatin vêdekê malin gelek kêm wêrekê mezor yani Kurdê Zorava zêdetir hatin başûr Piraniya wa ji hûrin û lê Himsê û Hemayê çûbûn şixul û teyî şer çêbû giş wan derahatin ama kesê Ruknedîn li cê xwe man li wirma cê xwe ber ku ew Kurdê kevin Kurdê yani yê Ruknedîn pirî wî Kurdê kevin zahîr te jê heye li dora Hemayê û Himsê wana qala bêtirî dê nêzîkî 700,000 Kurd derketine jini xwe diyar dikin eşîrê xwe diyar dikin hatin mezlûm Ebdî carar nûştinin serok eşîrê wana dibên dora 600,000 kesin bi zimanê xwe hûn dakirin bi erebî daxilin Kurdê dora çiyayê Kurmênc nêzîkî latqê îro yani Kurdên ku Kurdî ji bîr kiribûn asîmîle bibûn niha li kurdîtiya xwe xwedî derdikevin eşîrê Berazînê û ev ê kevin wêdekê bicî bûnin nêzîkî Hemayê nîvê wê bekî Kurd Serokwezîrê Kurdaş bûn wê demê hejmara Kurdan li tevaya Sûriyê ji 3 milyonê zêdetir dibe kêm tune be 4 milyonî xweşin û pênc jî belkî hebin zana eylatê îro eylatên gelekî mezin li Şamê derketin Kurd ana çî dikin ew aktörê wan ev ê got sînema û televizyona got deket zanî sedî not û nehêwa giş deketin Kurd hemû tên dê giş Kurdin dayekî bavê Kurdin takiyê Kurdin aslê sedî not û neh belkî sedî yekî du ereb deketin hemû Kurd derketin jini xwe diyar dikin zanî Kurd gelek tê henin bes hinek zimanê xwe hûn dikin û kana wek dibêje dibêjine yani ji ber vê yekê ditirsin dibêjin gelo wê Kurd bibin xwediyê tevaya Sûriyê tevaya Sûriyê naxwazin em dixwazin tiştê guhey em destxin ew Kurdê dijî hêdî ma berê Kurda Sûrî birêve Kurda Sûrî çêkirî
سال بری بحثیا بین بله بلکی 5-6 سروک وزیر و سروک سوری هم ابدو هاتو کرد بون سروک وزیر دفاعی وانا کرد بون ama nevgem Kurdun. جیش عسکری وانا از بخور شان دابا متخوان از مالا یکی البای کرد بون مالا میخوان بون گو جبهات سوری و عسکری گو همه هم سروک سوریا 4-5 دو هاتو کرد بون بری به سروک وزیر وا کرد بون وزیر برابانی کرد بون همه علماء وانا همی کرد بون آنها ندرکبن همی درکب Bu spas dikim doktor tiştekî tu bixwazî bêjî heye dawî da. داوی باگا me bu hemû Kurdê wekî bêê rûmet ê xwedbînî welat Parêz dîçavê Rojava be îro gelekî giring e tev ku prosesek li Bakurê Kurdistanê jî dimeşe gelekî jî vê ez negil razîme bû şîlê got ana tê çê dibe em gelekî jî ne piştrast in lêbelê ez bêjim carekê yekî gotibû wê roj Rojava hele Bele. em hêvînin û şewqa xwe bide hemîn Perşê Kurdistan Pir spas dikim doktor. Heya careke din bimîne bi xweşiyê de. şev xweş silav û rêz Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihîştin dawiya bernameyekê din a Rewar TV da Rojava Kurd tije derbas bû. Di demê pêş de car dibe doktor Faysal ra em ê bernameya çê bikin bimînin di xweşiyê de heya careke din. Silav.